Bapak. Iya jadi engko mak ngapa lagi kaki. Manting kiri lo. Manting engko. Kikir dulu macam kikir. Ada boleh. Tung. Ngapa kepaan Kak Hamid? Ngapa kepaan? Korek bukan anjir Ini ini. bekas dia marah. Bapak. Adem ngocak. Ini pentung akin lain. Beri kemang gue itu. Bismillah. Jaring udah langsung. Dua telok. Mak pak kepaan Kak Hamid. Mak curiga. Aras sekante lambat. Amazing. Assalamualaikum. Salam. Ini mau bawa itu. Ya main ini dinari pak. Roman pasti itu. Cendel lagi cendel kok kun assalamualaikum. Udah mau bawa saja jalan dong. Roman teh itu gue. Wah antara main di Kurtogron pak. Cok tek sepen Roma ada embu. Samain mulu lo kaki. Engkau di luar bah tak nemu orang sekali dina. Hidup mah boleh pak. Kaki dong. Oh iya. Lu ya meliaki anu cong. Meliaki tolak angin cong. Betul makan dekres-kes. Cong. Lu ya meliaki tolak angin lo cong. Apa? Paten nang kok cong. Tolak angin lo cong. Ya meli ke tuku berek deh. Ya wis. Paten nang kok. Ya wis ini. Kecingin cong. Lagi apa dia lu pulang jauh. Mak coba kan ta. Sangat lagi. Kering apa kaki sih? Oh kaki sih. Kaki sih. No. Sakit ya. Malam lagi. Si Arianto. No. Mundur. Ayo. Tak gelak. Tong. Lah jangan. Nyaman rengkan. Tong dua telok. Makin lagi kan. Karo deh. Mungkin tong dua telok. Aprik saya Minta kina yang ke Cihamit siapa? Kak Cikamik yang benih. Coba nih tuh, konde pak main minta kina yang ke Teh Hamid tuh. Tahu jong. Tuh dia minta ke jong. Oh iya. Terus nak wae. Aduh. Ila kilo kau tak ki ambu kilo. Mulia kau. Ya mun tak tok petok.
Rokok nih. Taruh kok. Arah ke dia wala. Bro boleh bos. Jelas cecek mata aja. Pakai berapa di bawah? Aku tak say. Aku gak cari, bro. Cecek entar boleh. Tong 2 telok. Tung 2 telok. Cari, wah bapak, noro. Mati punya orang, bro. Kok sinar kaki dulu tak sandelan, deh. Coba dong. Telok. Cari, Oh, tung 2 telok. cari. Salam ki BTS. Roman banyak. Terus Tong 2 laki sepeda motor. patai piba. Bapak, nuwa mati, bro. Ada tak capok je. Kayak klik. Dia mah. Dia tak capok dia. Bapak, Mari dulu. Boleh. Yuk, tung 2 telok. cari bapak, nu mati, bro. Cari banyak orang, noro. Kok saya nyari kaki dulu. Nih Roman. Tung. Yuk, tung 2 telok. Cari bapak, nu mati, bro. Cari. Era mana? Banyak orang, bro. Apa konor? Ya, nih ser dulu. Boleh. Ayo. Patai. Oh, Cari bapak, nu mati, bro. Era mana? Banyak orang, ah. Banyak orang. ini bener dulu. Dulu. Yuk, Banyak orang apa ada banyak orang, Pak. banyak orang deh. Banyak orang yang kau nyari dulu. Nurung ngaring kikir. Buru. Cari. Ya iya. Tung. Maring dulu. Cuk enggak wah wae. Yuk, tung 2. Lah jangan tegang biasa. Biasa rolongan. Jadi kaki badan. Siap, gerak badan bi deh kaki lo. Siap. Cari bapak. Boleh. Buk pate. Cari bapak. Tunggu telo ambus kecil kaki lo, Pak. Wah, Yuk, tung 2 telok. Cari bapak nu mati, bro. Era mana banyak orang. Kok sinar kaki dulu tak sandelan, deh. Amazing. Oh, berarti kaki Madino bentan orang ngungkuy. Tung 2 telok. Oh, berarti kaki Medin bentan orang ngungkuy. Cuk banyak bentar kak kecil. Bunyi dia kan bener, langsung kena. Wah, syuting di dina pakai caca.